Ai! Swatwala ko era vanthana mingisiro mgaralo na FM nhlekani Africa Dzonga nhlekani mingisiro wa me kwalonga ningisela urko nhlekani lo namotla nikutisela nakona ko Africa wa vulavula kusuka a studio 1 ile masingita mall again hela inga kona okay hino swa ku kumbariwa ti jersey hezwi tiva loko ize khandiya ka shop loko nga se irhela ka shop itale no swa ti jersey na hezwi tivi hino ti tivela swo khipa anda ta kuna swikhindi swikhindi vana va avambali bukaka akati timelela nyana fo makambe ti jersey loko uzibona ke mbali jersey awalomu lava lomu hayi vanhu na swikhipa hi ndlela leyo kama msiritano mingisiro mgana no FM akwamukela nokona kwa Africa wa vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa mina ni famba na Sunduza wa Kaminga ku tisela nokona ko Africa wa vulavula nhlekani lo timhaka ti tele ku na ku vulavula ko tala ka ku hikokwalaho ka yini a Mpumalanga va endle ti-memorial service tinharhu hi nkarhi wun'we hi siku rin'we kumbexana ku nga ku ri na swin'wana kumbe ku nga ri na swin'wana ke n'we mi tiva ku swo tiva hi byeleni hi le ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 handle ka sweswo tin'wana timhaka leti hi nga tsakelaka ku twa n'wangulo wa n'we eka tona i timhaka leti ta basic income grant swa ku loko kumbexana ku kumeka ku vanhu a ve le ku tirheni mfumo wu humesa mali yo karhi i swiringanyeto leswi nga tisiwa hi holobye wa timhaka ta nhluvukiso wa vaaki loko a kha andlela mpimanyeto wa yena ku mfumo wu le ku fambeni wu kha wu kongoma ka tlhelo rero hlambanyana mi kongoma ka tlhelo rero mali ya ko mi ya yi kuma ka vamani hikuva vanhu lava hakelaka xibalo i vanharhu a swi nga lavangi kumbexani mi ngetela lava hakelaka xibalo ku sungula hikuva lava hakelaka xibalo nhlayo ya vo ya kha ya hansi Afrika-Dzonga kumbexani xikombiso xa kahle xa ku tanihi mfumo mi kumeka ma nga ha swi tivi ku mi ta hi pfuna njhani tanihi maAfrika-Dzonga ku va hi hetelela hi kuma mintirho ku va hi hetelela hi kota ku tiyimela n'we mi lava ku hi tshembela ka midende na hi yo pulani ya koho yaleyo ya ku loko i ta dorobeni wa swi tiva ku doroba ri tirha ntsene hi ti 31 1 2 3 4 5 6 swi herile ku ta tirhisiwa sweswo laha Afrika-Dzonga a hi mitwaneni ta twa tlhelo ra n'wina ka mhaka yeleyo laha ka hafu ku bile awara ya 12 hi bula hi ndlela yoleyo kambe sweswi kusukisela sweswi fika laha ka hafu ku bile awara ya 12 ni ta twa n'wangulo wa n'wina wa mhaka yihi kumbe yihi leyi mi nga na yona kwala mi va ku mi ri koho eka tindhawu hi ku hambanahambana ka toho timhaka ta ku yiviwa ka tihomu na swifuwo hi ku angarhela ku le ku ti nyikeni matimba se kolomu mi nge le ku dyeni ko nyama ya homu mi ti vutisa ku yi huma kwihi hi ku loko mi nga ti vutisi siku rin'wani van'wani va ta mi humesa timhondo hi ku ka mi nga swi tivi ku tihomu teto ti huma kwihi lexi chavisaka i ku na tihosi ti kona ka sweswo se ti kuseriya kwihi loko swi ri tano tin'wani ta tihosi ka vula se i mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku na ku twa loko ku ri ku mi tiva swo tiva hi ndlela leyo se hi 10 timinete ku bila awara ya n'we hi ta bula na good enough mashikho hi nyika xifaniso xa hi laha ti-memorial service kumbe mintirho ya ku tsundzuka mufi Didi Mabuza yi nga famba kona a Mpumalanga nako ku nga va ku ri yini lexi nga susumeta xiyimo xa muxaka lowu mihleri loko ku ri ku tatana Chirwa kumbe tatana Ndlovu va nga kuma nkarhi wo hi byela ku hikokwalaho ka yini swi endleketani naswona hi nga tsaka kambe hi chava ku va kavanyeta hi ku veleka migingiriko yaliya ya ku tirhisa kumbe ku vona ku ntirho wa ku heleketa xandla xa president wu famba kahle se hi yo mhaka hi lo lava mihleri kambe loko ku ri ku na vo va koho va ta hi khwenuta va ta hi byela leswi vo va tivaka swo tani hi vandla se hi hafu ku bile awara ya n'we hi ta bula na lava nge kunguhateni nongonoko wa tikhwayere lowu nga ta va wu ri kona leyi a holweni ya vaaki mundzuku eka Malamulele se hi ta va ka hi bula na vona hikuva va kha va xixima van'wani va kambe va tinsimu tlhelo tinsini SJ Khosa se hi ta va hi kha hi twa ku n'we mi ri yini hi mhaka yeleyo na vo va ri swi ta ndlisa ku yini ntirho wu ta fambisa ku yini kusuka kwalaho hi ta va hi kha hi rhurhela n'wendi wa hina lava nga ta va kha va hi hlamusela hi timhaka ta ku swin'wana swa leswi swi hi yisaka a tikhemisi kumbe ka vadokodela hi nga swi kota ku swi sivela hi ri kolomu hi va ku hi ri kona amakaya ya hina va xinuna mi tanitwa leswiya swa ku miya yi tsutsumisana na ku ve ku na madleke ya le kwihi veri i mhaka yo ka mi nga yingiseli hi ku
ntumbuluko wa kota ku va wu mi papalatisa swilo swoleswo. Se mi nga kayeli loko hi bula na vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha sesi California lava va nga laser is it laser therapist ya se ta va ka hi bula na vona hi twa ku va angula va ku yini ka mhaka yeleyo hi ta va ya kha hi bula yona hi ndlela yeleyo eka nhlekani lowu. Van'wani va le ku vulavuleni a ni vatli kambe va vula swin'wana kwala handle a festereni. Ka va ya ku tumingisero wa mina 0860002543 hi mungisero wo sungula hi loyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Phebo na Basho Mfokeng. Phebo aye boti minjani? Mfokeng na njani bot? Mfokeng mi twenini mi ri yini n'we? Okay kona man ni tsakela ku kandziyisa kumbe xana ku landzelerisa leyi a ni ku nitana yona tolo swi vuya swi hi tsandza. Se majamu ma tolo president va hi tshembisa mintwani va ta kumeka va kha va ya vulavula hi yona a no tsotsomela ko va ku mhaka leyi nga ku humeleleni. Ni lava ku yi veka hi mavonelo ma mina laha ni nga kona ya national or state security, ku hlayiseka na ku sirheleleka ka tiko ra Afrika-Dzonga eka mhaka leyi. Muhaxi hi ku vona ka mina a ku na tiko leri nga ta ku ri tshamisekini loko vaakatiko va rona va kumeka va nga hlayisekangi. Kombela ku kombisa hi matiko manharhu laha ni vonaka nga ku vaakatiko va kona a va hlayisekanga. Leswi vuriwaka national security swa kayivela. La Afrika hi na tiko va ngo i Somalia, hi ya kun'wana la a Middle East ku na Yemen, ku na a kun'wana swihlaleni va ri i Haiti. Matiko nyana malama ni nga ma tshama Muhaxi. Leswi vuriwaka national security swa kayivela. Mina laha ni nga kona ni twa Afrika-Dzonga a hi se fikelela ka xiyimo xa matiko lamaya mara loko ku nga endliwi swin'wana hi timhaka ta national security hi kumeka hi kha hi tshunela na matiko ma ku ma ri ka kona. A ni kombiseni Muhaxi ku ehansi ka vurhangeri bya President Cyril Ramaphosa timhaka ta national security ta kayivela kumbe ta tsekatseka. Swi nga va swi vangiwa yini na loko va centralizini kumbe va teke ndzawulo leyi va ya yi hoxa endzeni ka office ya vona yi controliwa kona ka presidential office kumbe office of the president. I xin'wana xa swihoxo leswi va nga swi endla hi ku vona ka mina hi mhaka ku state security portfolio yi fane yi tiyimela yi va flagged up yi kota ku tirha ku fana na minkarhi leyi nga hundza leyi nga yi vona yi kha yi tirha hambiloko yi tiyimerile ka minkarhi leyi nga hundza kambe ku yiviwa timali ku ndleka leswi na leswiya yi kha yi tiyimerile se mi la yi tlhelela kona. A ni lavi ku yi tlhelela ka ku va ku ya yiviwa timali. Swi vula ku ko fanele ku va na maendlelo mo karhi precautionary measures leti fanelaka ku tirhisiwa Muhaxi ku kumeka ku arrestiwa mhaka ya ku kumeka ku yiviwa timali ka state security and the intelligence as a whole. So xin'wana lava ku xi kombisa Muhaxi swa tikomba hi ku ya hi mina swa tikomba ku mutsundzuxinkulu wa president ka timhaka ta vusirheleri ni hetelele va ri doctor a ni swi tivi loko va dyondze va fika ka vuprofessor kulukumba Sidney Mpamadi ni vona va kha va hi feyila na vona ka mhaka leyi hi mhaka ku ka Afrika-Dzonga ku kumeka munhu a kidnapiwa a swa ha hi hlamarisi ku kumeka vanhu va dlayiwa hi mintlawa a swa ha ri ku hi hlamariseni ku ze ku va na leswi vuriwaka domestic and foreign branches ka security agency or department ahansi ka kulukumba McBride na le hansi ka kulukumba advocate Moefe a ni swi tivi laha ni nga tshama kona i va mani va nga kumeka va pfala swivandla sweswo kumbexana swa ha ri ku chikingeni a swi se pfaliwa a ni swi tivi. So president Ramaphosa vanhu loko va vulavula no pfumela ku va ta hi byela swilo swa ku antswa ku yi ta yisiwa kwini naswona hambiloko ku ri keni swilo swa security swi na secrecy a phakati ka swona a va nge vuli hinkwaswo mara a va hi ni ntshembo wa ku tiko ra hina kusukela sweswi ku ya mahlweni
ku ta kumeka ku endliwa yini ku va na vusirheleri vaakatiko va tiko va sirheleleka leswi hi nga yi swona a swi tshamisekangi muhaxo wa mina so hi leyi nga ku ni vaveni ku state security ehansi ka president hi yin'wana ya ti-blemishes swivati leswi administration ya vona yi nga na yona then no pfumela ku ta va na swin'wana swi nga ta cinciwa handle ka swona va ta kumeka va regreta in hindsight loko se va hume xitulweni. Nemetri bota cancel snane 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula hi sa mahlweni kambe andaka leswi Afrika vaya tlumbana na vasalari va kusuka hi n'wanungu wa Afrika leyi i Total Energies Women's Africa Cup of Nations Morocco 2024 hlalela Nigeria na Algeria hi sonto wa siku ra vu-13 ra Mawuwani hi awara ya 9 namadyambu hi ku va streama twi eka SABC Plus na le ka SABC Sport eka DTT Channel 4 where Africa competes South Africa connects yi tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi va SABC Sport. Nkarhi wa kona a wu lo leha ngopfu. Makume nkombo wa timinete ntsena. Tinyiketele ku tisa n'wayitelo eka munhu un'wana. But if one can do that, we have done something very important which will be appreciated. Munghana Lonene FM u tlangela International Mandela Month. #60 matimba ya xiyanimoya. Munghana Lonene FM makombandlela. Xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM 20 timinete ntsena kuphela wona ya 20 nhlekani mingisero me wa pfulela ku xiyanimoya ni Khalanga Pet Matebula hi tana leti ya sweswi un'wana mingiseri hi loyi nhlekani A hi nga na mali njhani? hi pfukeli papa minjhani n'we Pfukile bukat. A ni lava ku kombela loko ku ve ku na lava fikelelaka president ku hayi ku nga tirhisi mali ya tala ka liya ya national dialogue. Mukhonazi va hi tele na yona va swi twile ku tiko ri rila hina a ri rhandi vukongomisani loko a swi koteka a va fanela ntsena va tirhisa kumbexani 10 million va sungula ka xitichi lexikulukumba xa Munghana Lonene va xava nkarhi ka Africa wa vulavula for 1 hour va na ka top shot tin'wanyana ta ti-radio tin'wana va xava swona va teka vanhu lava hinkwavo lava nga va endla ku va tshama na vona va ya palamende na mabandla laman'wanyana va ya vulavula resolution leyi va endlaku yona because pfuka va nga vulavula tatana Mkhwanazi swa twakala ku tiko ri le ku rileni and ri rila hi nchumu wun'we a na ha voni ku ri na tikelo ya ku ti-700 million ti ya famba tika ti endla ti-national dialogue kumbe vanhu va le ku vulavuleni ku va rila yini la misaveni va lava tiko ra vona ri famba kahle va lava ku sirheleriwa se dialogue hi na yona se why loko ku ri na van'wana lava nga fikelela ku tatana president ni swi twile ku vanhu va rila hi yini vanhu lava ni nga va khetha famba ni ya tshama hansi mo humesa ntsena 10 million mi xava ka switichi mi xava ti-1 hour ku va tatisa ka leswi va swi lavaka va tshama palamende na mavandla laman'wanyana va hi lunghisela va hi byela ku se va ta na yini hi ku leswi swo teketela mali va ku va lava ku tiko va twisisa ku va lava yini hi vulavurisi lava yini kambe namuntlha sweswi mi vulavulaka president va na vona vanhu va emakumenharhu wa vona ti-eminent group va na vona namuntlha va le ku va byeleni ku ni va twini van'wana loko ni nga si tala moyeni va kha va kombisa timhaka ya mimbulavurisano yi hi pfunini ka minkarhi leyi nga hundza na sweswiwani yi ta hi pfuna se mi vona ku a ya ha laveki hi mhaka ku lieutenant general Mkhwanazi se va vulavurili kahle xiphiqo xa hina Afrika-Dzonga i timhaka ta ku nghenelela ka kumbe swihehlo swa ku nghenelela ka n'watipolitiki ka timhaka ta swa vugevenga kumbe swi kule ku hundza kwalano no swona swi kule ku hundza kwalaho mara loko mi ngangisisa ku tiko ra hina a ri na mali se va va nyikete nhloko swi vula ku loko vo lunghisa vukungundzwani mali liya leyi helelelaka hi vukungundzwana ku xavaxaviwa ka vanhu na vanhu lava ti-drugs yi ta endla ku yi hi khirintela mintirho loko ku ri na mintirho ku ta hunguteka vusweti byo tala hikuva vanhu va rila hi mintirho va rila hi ku va fanele va sirheleleka va rila hi tiboda ku vanhu va le handle va sweswiya hinkwaswo swi kona mara loko mi ya humesa mali yo ringana yo tala ngopfu loko mi ha lavukisa ku vanhu va lava yini it's another ways because ni swi twile loko va te ku vulavula ntsena kuma hoyi na namuntlha ya ha ri kona hoyi yaleyo se mina a ni hleketa ku no vanhu lava va nga valanga hi nge va byeli ku a va va tlherisi a va tshami hansi va ku no
se a swi tiva ku laveka yini swi vula ku mali leyin'wanyana a yi investeni ka swilo swo tala ku hi nga create njhani ku va na mintirho ku vanhu va nga vi na vusweti vo tala na vukungundwani byi nge hi kuli ngopfu a ni ku hi marito man'wani loko n'wina mi langutini swi vula ku na namuntlha ku fana na siku reriya mi nga tshama mi nghena timhaka leti ta ti-eminent group na dialogue a mi le ka tona a nga ha ri ka swona because mina a ni swi tiva ku hi ndlela leyi va swi endlisaka swona ko va ndlela yin'wanyana futhi yo westa mali because ku vanhu va rila yini vanhu un'wana na un'wana loko a tshame hansi mi nga swi twisisa ku okay loko ku ri Limpopo xikulukumba lexi vanhu va rilaka hi xona i vanhu va le handle na mintirho se hi nga tshama hi endla yini ku vanhu lavaya va nga rhurhele emadorobeni mi kuma ku a Xitandani a Giyani a Trando ku creatiwa tifeme ku vanhu va tirha ku vonaka ku endleka yini hi leswi vanhu va rilaka hi swona a swa ha lavi ku ni ku humesa mali hi lava ku twa ku va rila yini mali yaleyi investeni ka vona ku okay hi ku hi mitili ku ni rila yini loko ku ri na tifeme tin'wanyana leti a ti ri kona hi nga ti pfuxa hi endla yini hi lava vanhu vo rhunga na vona na va langutisa loko va fanele va trainiwa va rhwaliwa va tekiwa va yisiwa ku trainiweni yani va sungula ku rhunga tiyunifomo ta vana va swikolo tiyunifomo ta mabanditi tiyunifomo ta maphorisa ku le ku createni ka ntirho swilo swin'wanyana as long as mi khipita vanhu busy mi rile ku va pfuneni ku ma nga vi ka vukungundwani and loko mi nga mi ndla mintirho swi vula ku se mi ta papalata timhaka letiya ta ku se mi ku mila ku lwa na timhaka ta ku mi ya kuma basic income grant leswi swi nga va nyikeku xinduti ku ya van'wana leswi swa basic ground hi swona leswi swi nyanyisaka vusweti bufete because mi ri vanhu va nga hleketi nchumu va rileka ka n'wina ene na mali leyi mi hi nyikaka ka yona swo fana loko mi nga va nyikangi because loko mi va nyiketa mali yaleyo hi tlhe yi tlherisela ka va lava hi rilaka hi vona ku i ti-white monopoly because va yi ringerile mi ni nyika 300 mi tlhe ni yi tlherisela xopeni mi nyiketeni ku mhe mi n'winyi ni kota ku ti-createla loko ku fana ku endliwa mapurasi tanani mi va byela ku okay mina vafana lava ku rima na hi ta mi createla hi ta mi tisela vanhu lava nga ta mi traina mali ni nge yi kumi mi fanele mi dyaka swilo sweswo mi pfukela kwalaho se mi le ku createni va tihuku na vona mi va endlela tihoko na yini na yini mi tisa munhu loyi a nga ta va traina mi endla tihoko mi endla swikukwana ku vanhu va kwalaho mi va hlohlotela ku famba mi ya stoka tihuku ka vanhu lava ya ku business bindzu leri ya ri kula na everything nemetweni nemetwela cancer swinene hi sweswo mi yingisela munghana lonene FM ntirhi ya hafu kupela awara ya 13 hi bulana na Professor Thave Matsivatlila ya hi ta va hi kha hi bula na vona tanihi mutshamaxitulu wa Dr. SJ Khosa music NPC lava nga ta va kha va vulavula na hina va hi byela ku endleka yini aholweni ya vaaki ya ka Malamulele Minduku hina loko ha ha kula timhaka ta Easter Fort hi tiva ku i siku ra ku ya xaviwa mimova na hinkwaswo leswiya ni tshemba ku na sweswiwani swa ha ri tani hambileswi ka bongeni a ku boha munhu hi mova ku heyi kambe hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hleka Mpfukeni makhala evukeni minjhani na mi tshama ni bonga ni movha matwa severini we ya mathixino bifondeka ya mina mani kombela leswi swa ku loko yi nghena hi mbirhi tolo ni ngheni netiweke yi ni ba swi nga tirhi vanhu va tele va lava yingiseri lava va tolo hina nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula swi hi tsakisa hi ku a hi nongonoko wa mina na Eric wa hina loko ri ku n'wi vilava sweswo hoyko a hi fambeni hi ta tisa hileswaku ka ha tirha yeleyo ku kan'we hi vhiki hambi network yi ku tsemini kumbe yi ku tsemanga hambi tingheni va nghenini tolo hi swo mi vulaka swona va nghenini okay no ni va tlhe va vula va ku tolo ni behe network a no tsotsomela no hi swi tsotsomela va nga ra vo tsotsomela a va ni ku van'wani nkarhi okay kambe loko mi nga si nghena ka yaleyo a yi fane yi basa na yona yaleyo na mina hi me ni nga vula tolo ni ku a hi ri na xiphiqo hina xa network ka tanihi nhlangano se loko n'we mi foni a mi nga twali se ma swi vona swa tika ku nghena ka Afrika wa vulavula se loko zi kuma nkateko wo nghena hi yo mhaka hi ku kan'we hi vhiki se mi kuma ku munhu wa Xikwembu i lavi ku hoxa xandla i va nga koti ku nghena hi mhaka ya sweswo ma swi vona
kambe ni mi twile lexi xirilo xa n'wina hi nga ha tlheleli yanani mahlweni hi nga ha tlheleli yanani mahlweni ni mi twile. No, ku na kun'wanyana ko va khalanga i xivilelo ku na kun'wana va nge pavement leyi gina yi hetela ya nghena ya helela gedi ya munhu wo karhi mara yi ri ya mfumo mara hala kun'wana a yi ndlangi swona ya ka masipala wa Giyani mara yi jikele kun'wana ya xikolweni yi jikela ka right ya xikolweni yi jikela ka right yena i le ka left and right i le ka corner full mara yi tlhe yi famba ya gedi ya yena hala ka yini hala ka right hala ka left yi jikela ka right hi le kwihi kwalano le ka N'wamankena. Oh, se ka N'wamankena ku ndliwe pavement la hi ku ya hi n'wina mepe luwa wu nga kombisi wona leswi yi nga ndlisa swona. A wu ta wu kombe manguva yena na phati ya kona ni tirha la kwalaho. Loko u lo komba mepe ku ya swirhapeni a swi antswa yi nge suki yi ku hi ku leyi i na xilahla yi ya ka muti wa yena yi ta ku gidigidi a gedeni a swi swona sweswo ka lava van'wana yi nga endli hala kun'wana yi ye tliliniki na le xikolweni a ni tirha kwalano. Se mi vula ku mukontraktara i cince mepe a yisa ka tlhelo ra yena. Ku na mchikanjhovo va bela na tipheo a hi swona ni nga mi ya yi languta na n'wina mfamba yena mi ta yi vona ku laha yi languta double story. No, amo jealous mi nga jelezeli double story kambe ntani ya yi vona ni vona leswi mi vulaka swona ku yi fike matandana ni yini ndani tlhelelani ka muhumelerisi a teka nambara ya n'wina a ni rhumela yona ni ta mi fonela loko ni chayisa laha mi ta kota ku ni komba leswi mi vulaka swona. Enkombo to mina 0860002543 a hi buleni va ka hina hi languta ka timhaka leti hi nga ka tona eka nhlekani lowu. Mhaka leyi hi nga ka yona hi tirhi timhaka leti ya tinharhu i basic income grant i timhaka leti ti khumbaka i basic income grant i timhaka ta ntirho wa ku tsundzuka mufi D.D. Mabuza kasi xa vunharhu i timhaka leti ta ku president va le ku hlanganeni na vakulukumba lavaya ku nga vulavuriwa hi voho hi ndlela yaleyo. Sweswo swo hinkwaswo mingisiro me hi ta bula hi swo endzhaku ka loko hi kume nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane ya sesi Lili palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Sweswo mingisiro mugara Loaded FM va kombetlela nongonoko ya Afrika wa vulavula ku haxela wona tweet kusuka a studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani hi ku tisana nongonoko walowo hi ndlela yeleyo. A hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hi twa ku i ta va ri mingiseri wo sungula ka timhaka leti hi bulaka hi toho ku ve na mintirho ya ku tsundzuka sira D.D. Mabuza a hi sira mufi D.D. Mabuza tolo a ka swifundzatsongo hinkwaswo a ku ri ku tsakela ka vo tani hi African National Congress Mpumalanga kumbe ku va na mintirho luwa hi nkarhi wun'weke kumbe i xikombiso xa ku kumbexani swin'wana a swi hlangani kumbe njhani hikokwalaho ka yini ku endliwe hi ndlela leyi kumbexana ku ndliwa swilo swa ku endlela hi ku loko a ko va mhaka ya ku a va lavi ku van'wana va ya kun'wana a ni ya ngo a vo to ndla ti-screen hala kun'wana va vona ntirho wun'we a ni tivi se hi ta twa n'wina ku ngomeri yini muhleri va ta bula na hina hi ntlhanu timinete ku bela ra ya n'we nhlekani lowu. Ya vumbirhi mfumo ku ya hi nomo wa holobye wa timhaka ta nhluvukiso wa vaaki va ri timhaka ta basic income grant lowu mingiseri n'wana se a nga nghena na hina ku vola ta hi vangela vusiwana vanhu va ha hleketi vo nyikiwa mali va tlhela va nyikiwa swimalana se hi leswi hi lavaka ku twa ku loko xiyimo xi te tani va ri yini vona. Kasi xa vunharhu president se va hlanganini na ntlawa luwa wa vanhu lava vo tiveka lava va nga hlawuriwa ku va ta va voho lava va nga ta va kha va phikizana na va nga phikizani kambe va nga ta va kha ri vona va kha va hi pfuna ka njhekanjhekisano wa rixaka. Se n'we mi angula mikwini ka timhaka totoleto ke a hi tekeni loyi a ri mingiseri wa hina wo sungula na so i ta hi byela ku i lava ku lavula hi yihi mhaka nhlekani. Aye Botpet papa mina mpfukile mkhulu na va lava hi ngo vona n'wina mi riya. hayi Botpet mina ta nghena le ka liya ya basic income grant ba ya mkhulu a ngo vona ku
a hi tshikeni mfumo wu yi establisha mali leyiwani yi ya ka vanhu hi ndlela leyi va kona vanhu lava eBotkhalanga va yi nidaku mali leyi ene loko vo yi kuma vutomi bya vona bya siku na siku byi nga cinca hi nga hoxikeleni hi maribye hi ku langutisa swin'wanyana leswi hi swi langutaka tlhelo hina languti va lava va ku swela va hi lavaka ngopfu mali leyi xikombiso sweswi vana lavatsongo va hola mali ya social grant leyi va nyikaka vatswari miti ya ku tala leyi hi vonaku yi kona leswi va nga le ku hanyeni vana va kona va dzoka loko va ya swikolweni va dya on daily basis va vona se ma swi vona ku na yona yele ya basic income grant yi kona miti leyi yi nidaku vusiwana byi nga hunguteka Botkhalanga loko mi ku vusiwana byi nga hunguteka mi vula ku yini ku hunguta vusiwana mi vula hi ku dya vuswa na xixevo hi swo mi vulaka swona ku dya vuswa na hi ku Afrika-Dzonga hi ku ya hi tinhlayanhlayo leti ti nga huma vanhu va le ku yeni va swisiwana ku tlula leswi va ri xiswo sunguleni se xivutiso i ku loko se tiko hinkwaro karhi ya ri va xisiwana loko ni ka ni vulavula na n'wina na mi twa ku hayi na maphepha mipfurini loko mi ka mi tiko ri karhi ya ri va xisiwana hinkwawo swibalo leswi tiko ri nga ta kota ku va ri fambisiwa hi swona swi ta va swi kha swi huma kwihi na ku loko mi langutini namuntlha sweswi mali ya leyi va nga ta va kha va nyika vanhu yona yi ta va yi kha yi huma kwihi hi ku ka ha ku lava ku tlakusiwa VAT swi ariwa hi mhaka ya ku tiko ri le ka hansi ka ntshikelelo hi tlhelo ra swa timali yi ta huma kwihi mali ya kona mi lava ku lomba mali mi lombela munhu ku ya xava vuswa ivi se swi endlisa ku yini hikokwalaho ka yini mi nga lombi mali mi ndla ti-factory mi ndla yini mi ndla mintirho vanhu va tirha inkomu yanani mahlweni Botkhalanga loko ni ya ka yeleyo ni fika ni vona ku tiko ra hina ri nge hluleki ri nga hluleka loko hikanene ANC yo ka yi nga cinci mhaka ya corruption na fraud na ti-money laundering leswi swi endlaka va ku kumbala swa ku teka timali va ti huhisa xikombiso sweswi loko munhu vo ya teka 260 million va n'wi nyika ku ve ku fanele ku akiwe xitadium a xi akiwangi but va n'wi hakele 260 million munhu un'we ku ya ku ya benefita 5 ya vona lava ku nga tichomi to karhi leti ti sukaka ka ANC ma swi vona ku mali leyi ya 260 million loko ri ku xikontiri a xi akiwe kumbe xitadium xi akiwe loko yo tekiwa yo heleyo makumu ya endla factory yo karhi but liya ya ku pfuna swisiwana ya basic income grant yi ri kona emakumu na swimalamala swin'wana swi nga loko huhisiweni ANC loko yo sukela vufenze a hi tshikeni ku ANC loko yo tshika vufenze n'wina ni byeli nyika ni xifaniso sweswi xa ku loko ku fanele ku ndliwa basic income grant mali ya ko yi ta huma kwihi ma ha ku lomba 26 billion sweswiwa yi ta va yi kha yi huma kwihi mi vula ku yi fanele ya lombiwa na yona sweswi ku lomberiwa ku vanhu va ta kota ku hakeriwa va ta va nikiwa swakudya ku fika rini Botkhalanga loko mo languta crime South Africa loko sweswi swa basic income grant swi nga establishiwa swi va kona yi nge reduceki ya hansi a va yi va ya lomba Botkhalanga makumu va nyika vanhu va lava va tshama hansi ku ri office va languta timali leti ti huhisiwaka on daily basis makumu va tlherisela ndhaku va tlherisela mali leyi va nga ta va yi lombile ndhaku va ka va pfula hi tifeme hi ku ya ti-province but vanhu vutsongo byo lava nga ta va byi kuma va ta va ka va dya Botkhalanga vutomi byi ka byi ya mahlweni leswi ni swi vulavulaka ni vulavula from experience va kona vanhu lava mali leyi va yi nidaku vusiwana byi kona tikweni byi vange yini vusiwana lebyi mi vulavulaka byona vusiwana lebyi nga phakati ka swona Botkhalanga byi vange yi tlhelela ndhaku hi ku pfula tibodara ta hina ku nghena munhu un'wana na un'wenyani Botkhalanga mintirho ya South Africa a ya ha ri kona ni vulavula from experience hi retraintiwe ka tikhampani to karhi letikulukumba va hi endlela va ku hawa mi nga vileli loko swilo swi ya tshamiseka hi recession ya 2009 loko swi ya tshamiseka swilo mi ta tlhelela ntirhweni loko ni investigate sweswi va thola vanhu va ku tala lava pfumalaka ti-experience lava nga humeki la tikweni ra ka hina va ya va ya pfala hina ka khampani liyani hi lo tshama sweswi na ka hina jekejeke ma swi vona ku swin'wana swa kona ni vulavulela vanhu hinkwavo ka vona ni tlhela ni vulavula na mina xikan'we ene sweswo mi vula ku phela loko a mo ya mahlweni mi anamisa miehleketo a mi ta swi vona ku basic income grant a hi xitshunxo basic income grant a hi xitshunxo a swi ta vula ku n'we sweswo mi swi vulaka hi swo a swi fanele swi endliwa a ku fanele ku lulamisiwa sweswo swi nga onhaka
hileswaku hi ku loko n'wina mi nyikiwa swakudya ku na un'wana a nga tshama a vulavula hi timhaka ta ku loko i nyika munhu i mani i mhelembe lava n'wina mi nge i mfundhisi Mkhombo va tshama va swi vula swi swoleswo va kombisa timhaka ta ku munhu loko i n'wi nyika swakudya a wu n'wi vekisi i n'wi rhuma xiyindlwanini a wu n'wi pfuni ku ya vumundzuku ku ya mahlweni kasi leswi a wu fanele n'wi pfuna ku ya mahlweni a ku ri mhaka ya ku i n'wi ndlela ntirho loyi a nga ta kota ku tirha a tinyungubyisi se n'wina mi ri hayi va nga pfuxi tikhampani leti nga pfariwa va nga ndli leswi va nga susi swiphiqo leswi hi nga na swona a vo mi nyika mali mi ri kaya hlambanyana ni mi tweli boti wa mina a hi tweni ni van'wana 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula kha munghana lonene FM makomba ndlela hi ndlela leyi a hi kuti kwala u nga koho ku yi angula u ku yini mingisero me timhaka hi totoleta kambe ta ri teka riqingho reri ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi laha isweswo mingisero munghana lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula kha munghana lonene FM khume nkaye timinete ntsene ku nga si ba awara ya 13 a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku i angula a ku yini kwala nga yingisela a ri koho hi ta heta timhaka va ka hina mina a ni yimi na tlhelo kambe no lava ku twa ku n'wi mi anamisa miehleketo mi ya tlhelo rihi a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani nhlikani mpfukini botpet i pfukele hi nga vona but hi pfukini xikhulu mani a kenza ya na ku angula ka le ya the late deputy president and the premier Mpumalanga botpet matsundzuka botpet ku David Mabuza rhandziwa ngopfu a Mpumalanga and lexi nga endla ku a rhandziwa ngopfu the late David Mabuza a ku ri a politician leyi a yi yaka vanhu hambiloko ku ri na ti-challenge to karhi kumbe ku ri hava a service delivery kumbe ku ri na delay ya service delivery mara a ya ka vanhu David Mabuza se hi lexi nga endlaku a Mpumalanga a va a people's person vanhu va n'wi rhandza se ni tsundzuka nkarhi wun'wana a was in Malelana I'm sure a ku 2019 loko Mabuza a nyikela a Barberton a xikolweni a nyikela vana va xikolo uniform ntangu ya uniform leyi a thapisa David Mabuza se i munhu loyi a rhandziwaka hi vanhu se lexi nga endlaku va ku ti-memorial service ti veka ndhawu ta ku hambanahambana ti-municipality ta ku hambanahambana i mhaka ku David Mabuza whether in the government or hi le ka national or hi le ka vanhu David Mabuza vanhu va n'wi rhandza a ku ri munhu that's why Mpumalanga mi nge fiki Mpumalanga mi vulavula ti-negative hi David Mabuza a ku ri munhu hambi kwele khokho leyi kambe xivutiso lexi mi nga ri ku xi hlamuleni mi nge le ku jikajikeni mingisero wa mina i ku na ku rhandziwa ka vona xivutiso hi lexi i ku xana hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ntirho lowuwani ka tindhawu tinharhu to hambana na ku rhandziwa ka vona hi ku na loko va ya vekiwa ndini ya vo yo hetelela ku nge vi na minkosi minharhu wu ta va ndhawu yin'we hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tindhawu tinharhu to hambana hi laha hi vulaka kona swi ya hi ti-budget ta tindhawu teto ta ti-municipality teto if va na yo budget va na mali va fika mali ya vo yi right va na right ya ku va nga n'wi byela memorial service hi tindhawu ta ku hambana se kambe a hi na sweswo a hi xiphiqo kambe loko ko a hi nge xikombiso mi ndla ti-memorial service tinharhu chairperson ku ri wun'we secretary ku ri wun'we wa ANC mi lava ku sindzisa ku yini a ya ka yihi ti ri tinharhu ti nga ti tirha hi nkarhi wun'we no that's why dialogue ya vona hi nge yimise ku yini but hi ku ya hi government no a ni ku loko mi nghena na n'wina mi va mi kha mi swi tiva yo mhaka hi ti lava mi swi tiva ku nghena ni mi hi byele loko mi nga swi tivi humani ka swona mara leswi a ni kombisa xona botpet a ni kombisa ku a va lava ku fikela vaaki va lava ku fikela vaaka ti-municipality teto so that's why ni kombisini ku whether hi le ka government hi le ka vaakatiko hi le ka national hi le ka province David Mabuza wa tsundzukiwa wa rhandziwa se ku va ku a ni like vanhu va fika va swi politicize ku maybe ku na expenditure ya ku va ku huwisiwe mali but hi ku ya hi mina a ni tshembi ku na munhu loyi a nga vulelaku ku huwisiwe mali a ni mali ya vo ya organization ya vo ha xiphiqo xexo
na sweswi na ku va vandle tindhawu tinharhu hi nkarhi wun'we a hi xiphiqo ho lava ku tiva ku i ncini xi nga susumeta sweswo hi laha hi nga koza hi ku komisa ku hlamula xexo board timhaka ku va ku planiwini ene swa tiveka ku mani i ta attenda memorial service yi mani i ta attenda memorial service yi se mhaka yi ku Didi Mabuza a rhandziwa hi vaakatiko so that's why vande ti-memorial service tinharhu se hi nga swi politicize xikolo xa mina 0860 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lone na FM makomba ndlela we u ri yini very mi nga swi politicize swa tiveka kokwalaho ka yini xiyimo xi tetana a hi amukeleni loyi mi yingiseri nhlaka Butete njhani? Butete? hi pfukele minjhani papa Hi pfukile. Mi vulavula na Filimoni Xingwanyana ni. Butete. Mfumo wa hina so wa vona ku ra wa ri na plan na hina. Swakudya u hleketa ku hi nyika ti-350 leti ngeti na vanhu lava va ti tekaka va ti amukela ti-350 leti a vo ti lava vo va to yini hikuva a va tirhi ma swi vona mfumo wa hina a va teke decision mintirho yi tele a va lunghise tiko ra hina ri tele vanhu lava nga ri ku na maphepha va nga le ku tirheni hina hi nge hanyi ti-350 swakudya swi karhi swi durha swo Butete hi nge hanyi ti-350 kambe njiya yi fani na muroho Butete sa njira yi fani na muroho van'wana va karhi va dya kahle hina hi to tirha ku njira ka phela vusiwana bibetile se Butete se biti nyika matimba vusiwana bya hina la South Africa Butete hina hi nge lungi hi votele ti-350 a hi votelani ku dya kahle Butete Butete a wu hlulekile mfumo wa hina ni byele a ku fane ku ndleka yini ke ni byeleni Butete xitshunxo tolo mi vulavurile mi tsupurile tolo mi ku nana ku ni vanhu va le ku tirheni mfumo wa hina wa maforina lava nga tata tikhampani va nga rejistariwangiki lava va ngo tirha ntsena i xitshunxo xa hina va fanekele va xulumisa va xi dakadaka hina ni yima na n'wina va yisa lava ni tikhampani hala handle hina hi fela tikhampani leti va nga na tona hala va na tikhampani hala handle kwihi kwala vo Zimbabwe vukunikwini vo Angola vukunikwini va na tikhampani because hina va beka pa tikhampani hi maforina lava nga tala lava nga lavi ku ta solva xitshunxo i ku a va suse mafori tikhampani ti tele Butete mintirho Butete na n'wina mi ze mi vula mi tsutsumani ya gara xin'wana hala Pitori mi ya tsandzeka ku kuma direction hikuva vanhu a va nga mi twi swa ri mimirhi yini i ntiyiso sweswo masisavusole xi simple ku ri va swi tiva ku ri every day vaakatiko va South Africa va ri la hi maforina tikhampani ti teka advantage ku ri vanhu lavana va tihe ku hlupheka ti hila vona hina a ta ha hiri ti hi pfalela handle va swi tiva vanhu lava 350 yona 350 Butete a hi xitshunxo mina yona ene na vanhu lava va yi amukelaka a ni va blame a va na plan vanhu va Xikwembu vo va to yini hikuva tshamile a swi fani a va tsaki 350 leyi va nga vheti va tixifuwa va nga ti dyi xifuwa vanhu va va ku ri na va humesa ti-350 va twa ku vava vanhu lava va kumaka ti-350 Butete vo va to yini hikusa a va tirhi van'wani ku hehliwa na ku tile ku yiviweni a va koti ku tikuma van'we tile ku yiveni a va koti ku tikuma Butete sweswi ko va ku khensa hi khongela ku ri mukhwanazi va nga n'wi cinci hi ku sweswi Ramaphosolo wa ha ri ku pulaneni mi swi tiva swa ku vanhu lavana va nga le ka mukhwanazi a nga va hlamusela i tichomi ta Ramaphosa hi lava va nga votela Ramaphosa ku ri a va president va n'wi byela ku ri ne u la ku ta ku mukhwanazi a sungula ku hi thaselana hi endla pulani hi mukhwanazi ko va ku khongela ku ri mukulukumba lava nga n'wi humesi a ku na ntiyiso kwalaha ka ANC kwalani va yisa va beka pana i dana ya ku veka u ta yi siyela Ramaphosa a nga u votele hi tikhuruku ntsena ene a nga koti ku ti tekela decision tikhuruku teto hikuva ta ku na wena u phalaphala yi ku yimerile se wa wena u hi susa se yi kambirhi ku na ku ri mukhwanazi mara khuruku mi vula mani i mani tikhuruku a hi swona a hi vulavuleni hi timhaka hi nga sunguli ku vulavula leswi hi nga ta ka loko sweswi no khuruku mi vula mani mi nge ni niki vito swi ri Butete mina se va ni kwatisa va yisa va ANC swi ri kwatisa ka na ku na ku vulavula va ni kwatisa swa ni byela ni ku tikhuruku Butete vanhu va take care Butete a mi ri na malembe mangani loko dank Butete Nemeteni
Ninkombo to mina Kenza. Iseswo mingisero mngana lona na FM makombandlela nakona ku Africa wa vulavula. Ya, se wa tshwa ba bele ku tshweni bana. Ka beke aya amngene n'wanyana mingiseri andakala ku hitaba hi hundela. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi. Ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela kongomelo ka heli duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Kamgana Lonene FM makombandlela ka ku amukela chicks suka studio 1 ile Masingita Mall hlekani lo mixeri omgana Lonene FM shana n'wangulo wa wena hi wiki comment timaka a hi koti 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula kamgana Lonene FM makombandlela un'wana mixeri hello nhleka Nhlekani Khalanga njani aye papa epfokele papa minjani n'we vukile ni kombela ku angula ka leya basic income grant Khalanga mina a ni voni xihoxo a no va khale ngopfu ni beburiwe hi 93 mara na tsundzuka loko vanhu va lombana mugayi ku xavisiwa muchayela ku tika etikweni before the Charles grant so loko va introduce Charles grant yi pfune ngopfu hi sayiti ra ku vanhu va nga ha siki va kota ku xava mugayi so a ni voni xihoxo me hi 350 leyi 350 leyi is an interim intervention a hi swi swa waya mitirho yi ta tumbuluxiwa vanhu va karhi va kuma xin'wana evokweni me na tirha Khalanga no vulelo ra mina ende mali ya mehe ya xibalo yi na 350 to tala endzeni ka yona leti nga nyikaku vanhu hi 350 so a ku na xihoxo laka 350 vanhu a va nyikiwi 350 yaleyo va kota ku hanya swa sweswi loko hi ka ya mahlweni mitirho yi tumbuluxiwa a ni loko kuma ntirho 350 a wa yi kumi simple like that a hi ri 350 kambe lexi xi hluphaku sweswi i ku tinhlayihlayi ta ku tumbuluka ka mintirho a ti henhla ti ya hansi xo sungula xa vumbirhi xipachi xa mfumo a xi swi koti ku va na mali hi yo mhaka ma ha lomba mali tanihi mfumo se xivutiso i ku loko vanhu va kha va kuma ti-350 teto yi ta va yi kha yi huma kwihi mali ya koho nako yi ta va yi kha yi huma kwihi ku fika rini no ku fikelela munhu a kuma ntirho Khalanga ku fikelela munhu a kuma ntirho ni vula so ni pfuneni okay mo ni pfuna hi ndlela leyi ku na case ya nkulukumba loyi va ri i Vusi Cat Matlala a kume tender ya 300 and something million ma yi vona mali ya leyi tele njhani mara loko yo nyika maybe department ya policing vuswikoti bya ku ti endlela ntirho wa vona va nga vi na middleman hi nga khata mali yo ku tala then hi divert ya kwini ya kwale ka 350 swi tele la mali hi nga yi teka koho hi susa lexiya hi susa deputy minister because a hi swi tivi ku ti tirha deputy minister of police a ni swi tivi na ku va le kwini sweswi ko vulavuriwa hi Senzo Mchulu kambe deputy minister of police a ni swi tivi na ku va le kwini so a hi suseni deputy minister mali ya yo tala va nga na yindlu Cape Town na le Pitori hi nga yi teka hi chanela ka 350 teka a ko va xikombiso sweswo se a mi sungula xikombiso xexo mi nga xi vula xi kahle ngopfu loko mi nyike xikombiso a hi tirheni hi xikombiso xexo mi nga xi nyika mi sungula hi ku nyika vanhu hi ku tshembisa vanhu mali kumbe mi sungula hi ku ololoxa leswi swi nge le ku onhekeni kumbe swi nge le ku dyeni mali hi ku loko se a ku ri ku n'we mi kote ku sungula hi ku vona ku himpela mali yaleyo mi na yona hikuva mi ta kota ku vulavula hi ku mali leyi nga na yona hi ta yi tirhisa leswi masiku loko Afrika-Dzonga a yi ri na surplus a yi swi fika a yi ri hava deficit hi nkarhi lowu tatana Trevor Manuel a va ha ri holobye wa swa timali Triple T ta vombeki se mara sweswi it's true i ntiyiso Khalanga ikhonomi ya hina a yi le kuleni eka nkarhi wa sweswi mara a swi vuli ku swi ta tshama hi nga lahleleli thawula mara a swi vuli ku hi fanele hi tshika swisiwana hi nga swi pfuni kwala hi nga ta kota kona mama ntwisa Khalanga a ni mi twisisi ku pfuna swisiwana 350 leyi futhi na loko mi nyika 350 yaleyo ma swi tiva ku 350 yaleyo loko swi ta ka timhaka ta ku va yi fikelela lava va yi lavaku swi le ku tikeni a yi le ku fikeni sweswi ni nga vulavula a ni kha ni vulavula na yes i vukungundzwana lebyi fanele byi lwisiwa a swi fanelanga ku ri munhu yi nga fikeleli ka munhu loyi
yi nga langutana na hi mali yale vukungundzwani vanhu lava endlaku sweswo va fanele va khomiwa va tshama vukungundzwani nga hiti around the bushes hi mhaka yaleyo mara Khalanga xa meya ku ri xexo xa ku ri a hi va nyikeni va lava va nga swela 350 yi nga xava 12.5 na xixevo i ta khomisa until n'hweti yi hela until i kuma ntirho twanani vutomini na mi twa ni pfumelela na n'wina na khensela ku mi tena tlhelo rero kambe n'wina miri a ku yi mahlweni ku cheriwa mati a bakitini leri nga boxeka hi leswi mi vulaka swona hi mhaka ku van'wani va tano a ku nweni hinkwavo van'wani va tano chelani mati kwalami ri boxekile chelani van'wani hi ku a ni ka ni bula na i mani lava hi nga bula na vona mun'wana ni nga si teka miyingiseri ncindani lava hi nga bula na vo va mulavisisi wa maphorisa matimhaka ta swa vugevenga ma va tsundzuka va vurile va ku ku na xiphiqo xa ku na vanhu vo tala va nge le ku tsandzekeni ku kuma ti-350 hi mhaka ku timali letiya ti le mavokweni ya swigevenga se hikokwalaho ka yini nga pfariwi mbhovo luwa ivi se mi kota ku okay se wu pfalekile se hi ya mahlweni hi ku sweswi mi ya chela mati kwala ndzeni ka yini ka bavhu reriya ri nga boxeka kambe hi tweni rin'wana miyingiseri lowu nhleka ahe Bothphethe minjhani bapa mina hi pfukeni minjhani hi pfukile swinene Bothphethe xiphiqo lexiwani xo ya xi kula mi nge lavi ku ya phasa nhlampfi masiku hinkwawo mi tani ka n'wana mi nga mi ya n'wi dyondzisa ku nhlampfi yi phasisiwa ku yini hi leswi a swi ta kota ku swi pfuna sweswo why ni vula leswi na i ku mfumo wa hina a wu create-eli vanhu mintirho loko vulavula hi mintirho wu la ta vulavula hi mintirho yin'wana ya difference than leyi hina hi vulavulaka hi yona ende xin'wanyana va fika va dyondzisa vanhu ku lolowa Bothphethe hina swona swikoropokoropo swintsongo swa ku kota ku vanhu va kota ku hanya mara loko mbo ma n'wi thola mi ku ni ta ku register ri ta mi byela ku va ta ni tsemela 350 a nga pfumeli ku rejistariwa i ri va ta ni tsemela 350 ni hleketa wun'wanyana wa xaka ra mina a vuya hi le joni tela vafana van'wana vambirhi ku va kota ku ya va kumele xikoropa joni va ku loko va hi ya ku tirheni 350 yi nge tsemiwi na a ku yi ta tsemiwa ni se mi ta mi kha mi tirha va ku se loko mi fika hi tirha tin'hweti timbirhi va ku ntirho wu herile swi vula ku a yi nga ha yi kumi 350 liya leswi swi endlaku ku yini leswi endlaku ku ri van'wanyani vanhu va fika lava lolohaku hi ku va tiva ku na 350 ende va twa ingaku 350 hi byo vutomi leswaku loko munhu a heta a xava leswi a lavaka ku xava swona hi 350 iva swi helerile lavan'wani na va twisisa va yi tirhisa ku xava mugayo sweswiya swo taniya mara ku na lava va yi tirhisaku hi leswaku 350 yo nwa byala 350 ro xava swidzidziharisi ntsena ivi va ndla yini na va hetelela va loloha ku tlula mpimo va swi tiva ku 350 leswaku munhu a nga na mhaka na ku fanele ka xava buruku fanele ka xava i rhiyela ka 350 mina a ni ta ku loko ku ri ku mfumo wa hina a wu endla ntirhwani sweswi swintsongo swa ku vanhu va kota ku tirha ni vone vona laha ka matshila laya a ku ri na leswi swa ku va famba va tsembelela mindhenga laha nhoveni na kwala mitlhelo ka mapatu swilo leswi a swi ri ku pfuneka vanhu a ni zeni van'wani wa ku va rhwala hi movha wa mina ni hamba ni va heleketa ni ya ni ya va teka na madyambu a ni vona va ri ku tirheni kahle ngopfu mara loko a ku ri ku mfumba a wo kota ku sapota vanhu vo fana na Humatshila swi ya mahlweni ti-project to fana na letiya yin'wana zeni yi vona hi hala tirhini hala a yi ri kona nyana hi zanyalalasa na yona yo fana na yaliya se why va nga endli ku va na swintirhwantirhwani swo fana na leswiya va kota ku nyika vanhu mali va kota ku hola na tani ku va lava ku tiboho va tiva ku loko va hi nyika 350 ende loko mo yi languta 350 ya kona vanhu va hola loko ku yiwa a voteni loko ku hela leswiya swo vhota a va ha yi kumi vanhu ni na vana vanharhu lava va fanele va qualify ku hola 350 yale mara a ve le ku yi holeni mara loko se ku ya vhoti va ta yi hola ku mara yi le ku humeni le ku yiwe le ku kombotipeta yena ni mahungwini no inkomo na khensa swinene swin'wana leswi kumbexani ka hi ya mahungwini hi nomo wa sesi Lilian Hlabangwani a hi languteni mhaka ya le kenta loko hi vuya mahungwini ya misava kambe sweswiwani i awara ya n'we sesi Lili nhlekani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela inkomo Bothphethe mi vulavula na Khosa kusuka mugangeni wa ka Magadza Vhandezi ya Mambiti Bothphethe timhaka ta mudende mina a ni mina tona na swi tsinini ku za ni ku a ni mina tona i mhaka ya ku ri swi vula leswaku ri ku nge he vi na
ntirho na wun'we lowu hi nga vulaka leswaku wu nga gina la South Africa wu kha wu tala ku va kha wu kumeka na le ka vanhu lava sweswiwani hi vulavulaka leswaku va lo tshama ku nga va ku ri madokodela lama ma ka ku toyini ma lava mintirho ku nga va ku ri vanhu lava nga tiyunivhesiti lava sweswiwani hi vulavulaka va nga ku graduate-eni va graduate-ela timhaka ta ku ri minduku kumbe rini va nga kuma ntirho leswi vulaka ku ri va ta suka a tiyunivhesiti va ya a ku holeni ka mudende South Africa na hi ya kwihi loko swi ri swona Inhlekani Khalanga na muhumelerisi loko na ta vulavula hi le ya grant kahle mfumo lowu wa hina wa hi phuntisa man na hina swi kuma ku hi kwaramile ngopfu man hi na vanhu lavawani va votaka ene swilo leswiwani swi endlekaku hi kha hi swi vona mi ta ni khomela loko ni ku hi kha hi swi vona mara wo vulavula ntsena hi endli nchumu lembe ri ta ku ya ku voteni tlhe va votela futhi a va ta hi komba le Bootpad na muhumelerisi na yi twa le ya ti grant le Bootpad mara le ya ti 370 leyi yi endla vanhu va lolowa ni vona government loko la ka mali leya vo endla mitirho ku vanhu va tirha hi ku phela na yo 370 hela yi lo tala mani ku bayiza munhu zanga yini le ntirhweni ku yi tshamele yo ayi talanga mara government ka le mali leyi vo endla mitirho mali leyi ni wela ko swi nga pfuna ngopfu ichifem je mkarjaka ni ri KZN mzimkhulu ka ka Mantlakazi Nhlekani ka Afrika wa vulavula Khalanga na muhumelerisi wa n'wina Ncindani kwalano Khalanga mina liya basic income ya ti 350 leyi a ni voni xihoxo hi yona mfumo a wu yi mahlweni ku kha ku phakela varikwerhu mali leyi hikuva ani va le ku tsandzekeni ka ku endla mitirho se loko va kha va tsandzeka ku endla mitirho a va yi mahlweni na to ti 350 teta va nyika vanhu va kota ku ti hanyisa hi yona mara lexi ni xi kombelaka vona a va tshami hansi Khalanga va ta na mihleketo yin'wana ku endliwa mintirho ku ri ti 350 leti kumbe ti ta wisa vanhu va kuma mali ya kahle va kota ku hlayisa na mindyangu ya vona inkomu Khalanga la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ile ka Munghana Lonene FM komandlela hi ku tisela vativi va ku hlelela timhaka i 11 timinete ntsena ku bile awara ya 13 nteri hi hafu bile awara ya n'we ta sungula ni bulana professor la hi vulavulanyana ka ntsongo hi timhaka ta Esterford leyi nga ta va yi ri koka malamulele a community hall ya ku xixima dokodela SJ Khosa ne loko hi suka kwalano nkondo walowo hi la ku vulavula hi wo veri wu na rihanyo rikulu wu ku na swikombiso swo tala na va ni bula na sis California la sweswiwani ku nga ri khale hi nkarhi wolowo hi kota ku twa ku xana nkondo lowu nga hi pfuna njhani ku twa na ku papalata ku tikuma hi tlele mbedweni a xibedhlele ni vula nkondo ne ya se tshama ri endleve u ta twa ku sis California va ri yini eka mhaka ya yeleyo veri i laser therapist se va ta hi pfuna ku twisisa mhaka ya le kantswa sweswiwani a hi bule na good enough mashiko hi twa ku leswi hi nga swi twa kumbe hi nga swi vona tolo ka mintirho ya minharhu leyi humelela eMpumalanga ya ku va kha va kombisa kumbe va kha va tsundzuka vutomi bya Didi Mabuza ku nga va ku ri xikombiso xa ku avana hi tipolitiki kumbe a ko pfumala ndhawu yo va nga hlengeletana va ri vanharhu ke good enough mashiko inhlekani Brapet na vangiseri va Afrika wa vulavula hina hi le kule ngopfu na va Gert Sibanda hi le kule ngopfu na va Nhlanzini n'wemi le kusuhi ngopfu hi byeleni kahle ku hi fike njhani ka ku kundliwa ti-memorial service tinharhu hi nkarhi wun'we swa swingula leswi ku endleka Brapet i ku ri va lovile van'wanyana varhangeri va vonile va ku fana na vo Mandela na vo Sisulu na vo Manimani mara ku na memorial yin'we ntsena ya ku ri loko vanhu va lava ku vulavula va ta swi kota ku vulavula koho ku nga vulavuli swilo swa ku hambana ndzi vona ku ri leswi swi endleke sweswi ku ri ku sungula tatana Mabuza munhu wa ku ri huma la va ku ile Masoyi loko u ri la Hazyview u ya White River ta kuma ku na ndhawu yin'wanyana va ku kule Gemi munhu la humaka Masoyi so mara ka sweswi loko a ta lova a tshama plasini n'wanyana la Barberton so
after twisiseka kambe a ku na memorial kumbe yin'we yi ri le Barberton yin'wana yi ta va yi ri le Masoyi. So leswi swi twaka i ku ri a va endlele ya la Masoyi ku ri vanhu lava mi tivaka lava va community ya va ta swi kota ku ta ka memorial yi le ya ku ri a ri la Phola la Masoyi. So le ya vumbirhi le ku ri a endliwile le Gert ya ku ri ku na Gode Mantashe kumbe ku na vurhangeri va ANC yo le ya ku ri kumbe va ta ku official memorial ya ye. So na le ya vunharhu le ya ku ri na endliwile ku ri na yo ya vanhu lava ku ri a va nga swi koti ku ri va fika Gert-se-Banda. So mara mi a ni voni ku ri i ntiyiso yeleyo ku ri na Chris Hani ku na memorial yin'we ntsena na ku ri a ku na vanhu lava humaka Limpopo van'wana va huma kun'wanyana. Ni vona ku ri swi komba leswi swi endlekaka sweswi la ka politiki ya ANC la Mpumalanga ku ri vurhangeri lo vu ri koho sweswi va tatana Ndlovu a va vulavuli ririmi rin'we ku na kumbe kun'wanyana van'wana lava ku ri va lava ku endleka swin'wanyana kumbe se va sungule ku campaign la nhlawulo wa province. So vanhu va fana na vo Mandla Msiyi va tiva ku ri va mu suspendile ka ANC kumbe ta ku a nge swi koti ku ri a famba ya le Gert-se-Banda kumbe njhani a tivi ku ri a ri le kwini mara ni vona ku ri i mhaka ku na va ku va suspendiwile swi endleka ku ri i mhaka ya koho u nga swi vonanga ku endleka memorial yin'we ku endleka timemorial tinharhu. Se i va mani a va ri kwihi? Hey, na mina ni ta lava a ni swi lavisisa kahle ku ri mani a ri le kwini a ni swi kotanga ku kuma kahle timhaka ta koho ku ri tatana Ndloveni a ri le kwini a ri le Phola kumbe a ri le Gert hi mhaka ku ri ivi ma ri le Gert loko ni vona ku vulavula vanhu va ku fana na vo Gode Mantashe ni vonanga tatana Ndlovu kumbe a ri le a ni vonanga nchumu ni vone ti-highlights ta koho ntsena. So kahle immediately ti ku ri mani a ri le kwini mara ku ri mani a ri le kwini to i swona leswi ta swi kombaka ku ri swilo swi yime njhani la Mpumalanga. Kambe ku nga va ku swi vula ku yini swi nga va swi vula ku loko mi kha mi hlaya imbango environment ya ti-politics ta le Mpumalanga ka African National Congress loko va kha va lunghisa ti-regional conferences ta voho ti tikomba ti awana ku pima ku na lava lava ku tlhontlha vanhu vo fana na va Chirwa na va Ndlovu. A dole mhaka ya kona ku ri ka vurhangeri levi ri koho sweswi va province va tatana Ndlovu na vo Maki na vo Speedy Masilo hi ku ri Speedy u huma koho kwale tindhawini leti ta vo Gert le. Ka vurhangeri levi ri koho sweswi la Mpumalanga ku na vanhu lava ta byela ku ri vona va na support ka vanhu va ku fana na vo Mandla Msiyi u huma la Mbombela va kwini ku na ndhawu yin'wanyana kambe i ku le ka kambe ni rivala vito ra mara ni ta ri tsundzuka i nge swi so ku na vanhu lava tivaka ku ri loko u lava ku rhangera kumbe u lava ku hlula ka vurhangeri va ANC ku laveka u khomisana na vanhu va la hansi mara na swoho Pet leswi vulavula i mhaka ya munhu wa ku fana na D.J. Mabuza vanhu va ku tala va ti byela ku ri a ri Mr Unity a vulavula mhaka ya unity nkarhi leyi a ta va xandla xa presidente ya ANC a ta swi kota ku va xandla xa presidente ya Afrika-Dzonga mara ntiyisi ku ri endzhaku ka ku huma ka ye ka vu deputy president ka ku va xandla xa president ku na mavulavulela ku u fika laha vutisa vanhu lava xiyeke va khomile ku ri mi endle yini xilo lexi mi ni xiyeke na xoho ku laveka mi famba mi ta xi teka mi xi tisa kaya ku ri kahle a nga tsakeli ku ri ANC leyi ya ku ri u yi xiyela se khome vanhu va ku ri a nga swi koti ku fambisana na vona andzi ri na nkarhi leyi u kuma ku ri va vulavula before ko ta na nhlawulo a ku vulavula ku ri vana ku fana vo Ncali vanhu va ku fana na Ncali na vanhu va ku fana na Msiyi ku ri vanhu lava tirhaka na yena vanhu va ku fana na vo Nyoni na vo manimani so leswi swi endlekaka sweswi kumbe ti komba ku ri se va humela le rivaleni vanhu lava ku ri a va famba na yena sweswi ku ta va endla ku va na memorial ku ri va ta vulavula na vanhu lava tivaka tatana Ndlovu tatana Mabuza hi ku ri loko ku ya ka nhlawulo ANC u nge hluli mhaka ku ri u tiva Gode Mantashe kumbe u tiva Fikile Mbalula u ta hlula hi mhaka ku ri u kota ku tirhisana na vanhu lava la hansi. Ni twe tatana Mantashe va kha va kombisa timhaka ta ku tatana Mabuza a va siveriwangi ku va vuya ka theme ya vumbirhi
ka African National Congress mi vona yini ka nhlamuselo ya muxaka wolowo a swi laveka ku va swi vula na kolo ku va ze va swi vula emhaka yini ai tatana Mantashe na yek na nkarhi wa ku tala vulavula swilo swa ku ri u ta ku a swi fanelanga swi vulavula emurhangeri ni vona ku ri leswi a swi vulavulaka kahle swi vulavula na mhaka ya Senzo Mchunu handle na tolo vulavula na mhaka ya ku ri ku laveka vanhu va hanyete sala ta vo va nga lavi ku hanyete mali tin'wanyana a za vulavula ku ri a tirhisa vito ra Senzo Mchunu vona ku ri u vulavula ku leswi a swi vulavuleka a swi fambisana na mhaka ya Senzo Mchunu i ku ri Brapet a ni ri i nkarhi leyi Mabuza a ta va xanga xa president va sukela provinsini va Nasrec malunga ANC va tiva leswaku va ta votela Make Nkosazana Dlamini Zuma ku ri ku ta va ye president ya ANC va sukela va tiva swa leswo na vanhu va ku fana na Gwede Mantashe na loko a famba tiva ku ri u lava ku khoma position mara u fambe va tiva ku ri loko va fika ya huma le Eastern Cape va huma le kun'wanyana Mpumalanga i ta hlawula Nkosazana Dlamini Zuma so loko ku fikiwa le conference ku ta endliwa leswi swi endliweke i tata na Mabuza a ta byela ti-delegate ta ye ku ri ku laveka vanhu va ta vota hi mbili ya vona ku ri va byela hi mara ku laveka ku va na unity a ta humelela ku ta va xeke xa president leswo swi endle leswaku va le KwaZulu-Natal va nga tsakeli mhaka yoleyo hinkwerhu swi tiva ku ri endzhaku ka nhlawulo yeleyo a nga rhandziwanga hi vanhu va le KwaZulu-Natal vanhu va ku ri a va rhandza Nkosazana Dlamini Zuma a va vula leswaku va nge pfumeli na ku ri a vhakaxa loko a lava ku vhakaxa KwaZulu-Natal so loko se ku tlhereriwa Nasrec bya vumbirhi 2022 so a va lava KZN ku ri KZN na Gauteng a swi na matimba ku ri va nga swi kota ku jikisa swilo ku tatana Ramaphosa a nga humeleli so a ku laveka ku ri ku lahliwa un'wanyana ku ri va ta kuma KZN and so kumbe leswi Mantashe swi vulavulaka hi swi kombaka ku ri a nge swi koti ku ri a ta endla ku ri Mpumalanga loko a va fambisana na tatana Mabuza a ta vulavula ku ri tindhawu tin'wanyana leyi va lavaka ku ri ti votelana na vona kumbe Senzo Mchunu vanhu lava Senzo Mchunu a teke na vona ka ANC a va nge pfumeli ku ri va ta vota ku fambisana na tatana Ramaphosa loko Mabuza a ta va deputy president a ta va xenge xa president so kumbe ni vona leswaku a vulavula a livise kwalaho hi ku ri a swi nge endleki ku ri a ta va xeke xa president ra vumbirhi ku fana na sweswi loko i vulavula hi ku mina ku fana na Paul Mashatile a hi swi voni ku ri kumbe u ta swi kota ku ri a ta va president ya ANC hayi ka ha ta tika kambe hayi fambani mi ya vona ni le ku teni kwalano hi ta kota ku vona ku ntirho wu fambisa ku yini munduku a ni ma swi tiva ku laha ku nga na ntirho wa tiko ni kwalano khensile swinene good enough Mashego thank you inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i good enough Mashego a kha hi nyika tlhelo rero hi ndlela yoyeleyo xana wena u ri yini ke kwalaho nga koho 0860 002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe ke ta vuya yisa mahlweni mina na wena ni pfumelele nsiku ra hi hundza hi laha sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va ri loko nkondo wu vava a swi vuli ku hi wo nkondo wu vavaka swo nga va swo vula ku swin'wani a swi le ku fambeni kahle ni le ku languteni na chat yin'wana mi yingisela Munghana Lonene FM ta teka xinape xa yona ni ku rhumela eka social media la u kota ku yi vona ni ta kota ku vona ku na minkarhi yin'wana ni pfanitiwa xikun'wana xa mi xi vava a ni tivi xi ni komba yini ni la ku ringeta ku swi vona ku xi ni komba ku yini la kambe i mhaka leyi nga ta bula hi yona sweswinyana ku nga ri khale loko ni bula na sesi California hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi ku timikiselo wa mina mi va twile good enough Mashego kumbexana ni nga kuma muyingiseri wun'we hi nga se ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ivi kusuka koho hi hina lava hi nga ta ya ka professor loko hi heta ku bula na professor hi ta va kha hi bula na vona hi languta ka timhaka ta ntirho lowu nge ri ku yini mahlweni namuntlha a ku ri na ntirho wa ku ya hundza hi leswi lahlwini la ku nga etlela dokodela SJ Khosa se minduku ku nga na ntirho wukulu wa tikhwayere hi laha na mina ni nga ta va ni ri koho ku ya vona ku tinsini ta ha ri kona na ku munhu loyi a fikaka a yima laha mahlweni ka khwayere a tlakusa voko a ri yisa hala na hala i na ntirho munhu luya kumbe vo hi bombela loko hi vulavula hi xiboxi kumbe vo tonga hi ku ni ta twa hi n'wina hi mvhulu loko hi vuya ku mi vone yini kambe a hi amukeleni muyingiseri la nga la layinini ni twa ku i la ku vulavula na mina a khome yi mhaka muyingiseri wa mina ni hlekani nhlekani munghana
poto mina hi pfukile cancer loko mi bela riqingho mi rini n'we no cancer mina nikombela ku nghena ka leyo ku vulavulaka na buti good enough mashego inkombo loko the issue ya ku ve na 3 ya ti-memorial service ta or ta deputy president it got nothing to do na ti-faction ta le ka ANC butpet leswi endlekaka i ku Baba Mabuza was a national figure first thing first. Number 2, by the way, by man vula kahle butpet I'm not a spokesperson xa ANC mara I think it's fit ku ni clarify kahle issue lewa ku fana leswi mene nga vola ni ku ho chava ku ba le ku tirheni swin'wana se hi nge va kavanyeti va vitana na mutlhela va vutisa sweswi kambe mavonelo ya mina no number 2 he was a provincial figure i tirhe ngopfu la Mpumalanga Baba Mabuza so vanhu va kala a va la ku va part ya memorial ya because van'wana va nge swi koti ku ya ka funeral and loko buka Mpumalanga i kulu ngopfu ina trade region ku nga nhlazi nkanga na Hartbeespoort so the ANC la nga teka decision swi vona ku ri no ku ri hi pfumela munhu un'wana ku ava part na ye ya ku tlangela vutomi bya Baba Mabuza a hi veni na ti memorial service in 3 regions ya ku sungula a yi ri Lanhlazini a yi ri Phola la a ku ta deputy president a nga comrade Paul Mashatile and in terms of seniority ya ANC le ka government la ku ta ka president or deputy the provincial chair nga premier i fanekele ava kola a ku na comrade Mandla leya le enkangala akuti I think is the second I think as the second DSG ari kwale wa xisati wa ka tin'waka Makhiwa wa Mpedi ari kwale a ku ri na combat speed leya le third a ku ri na Gwede Mantaki ku ye secretary comrade Chirwa because vanhu lava hinkwavo va hlayaka va le ka ti-official ta ANC national sa boha ku va yamukela hi ti-official ta ANC in the province so this thing got nothing to do na ti-faction ku va ti-faction no a ku ri ku pfumela ku munhu un'wana na un'wana a vi part ya memorial ya Mabuza and number 2 ANC a swi nga ta koteka ku kumixani swi ndliwa masiku ya 3 ku landzelana ani ti-region ta n'we tinharhu ala ku vuya kwalani butpet loko buka since swi endlekini a ku tshama ku ri na ti-program a ti endliwa le mutini wa Baba Mabuza le Babathini se nkarhi a wu nga pfumeli because people from South Africa hinkwavo va ri kuteni Women's League, Youth League, ti-leagues ta ANC na other structures was visiting the household ya Mabuza that's why loko va fika le they were expecting ku ANC in the province a yi ri koyi va yamukela sa swi nga ta koteka because nkarhi a wu nga ri kona a wu nga pfumeli mara leswi nga twelisa swo I see it is fair enough number 2 yin'wana ya ko na issue ya mali ANC ya ri na mali mara loko a va endleli Mbombela stadium a hi tekeni vanhu lava wa hinkwavo hi va teka from Witbank u va teka from Mkhondo va tisa lana sport a yi ta durheliwa a swi ta durha ngopfu so leswiwa to be honest a swi na ti-faction phakati mhaka ya va lava va ri mande the suspended treasurer comrade Msivi there's nothing to do na this thing at the moment ANC is united la Mpumalanga kota ku fambisa ntirho wa Baba Mabuza so ethemba ku hi ta mbona muzuk butpet loko mtale stadium la xikolweni xa Bergflam hi kota ku fambisa Baba Mabuza yang veka ni suka namuntlha loko futhi mo tshami byena ku hungasiwa kumbe hi nga hungasi namuntlha hi mhaka ku hi ya nkosini no mara ku pfuxelana because now I think I'm a regular caller nkarhi na nkarhi kahle butpet na kota ku khoma letiya last time hi vulavule liya loko hi blame ti-mayor ti-MEC hi tshika ti-director na ti-HOD me ta tshama kahle ti bula kahle loko hi vona lana sport na ra xiphiqo ni ta fika mina ni tirhisa social media mi ta swi vona ni mi byela ku ni le tlhelo rini nkeseli bot wa mina inkomo sweswo vingiseriwa mungena lona FM ya hafu kupela awara ya 13 imani ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano ni vuya na professor hi twa ku SJ Khosa i xiximiwa njhani ku hela loko ka vhiki ukayelele eka Afrika wa vulavula na khensa swinene prof loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina n'wina mina dual citizenship prof ma pfumeleriwa ku vhota na le America a ni voteli and votele Trump mina understand se vona mi hoxe kwihi prof ku endleka yini no ani hoxanga a ni karhi ni swi tiva ku ri xo sungula a ku na president ya America leyi yi nga venga Israel n'wana na n'wana hambi Trump hambi Joe Biden
hambi mani na mani. So ni swi tivile ku ri Trump hi munhu wo tani kambe a ni n'wi tsakela xilo xin'we ntsena a dyondzisa vanhu ku ri langutani matiko a n'wina mi nga languta America ku ri hi yoho xikwembu xa n'wina hi yoho Jesus Christ ya n'wina loyi a nga ta mi hluvuka dyondzani ku ri mi ti endlela swilo swa n'wina. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM n'wina mi rhandzaku timhaka ta vuyimbeleri bya tikhwayere ne ntirho wukulu wu kunguhatiwile ku hela loko ka vhiki wu ta va wu ri koho eholweni ya vaaki eka Malamulele. Ntirho lowuwani wu ta sungula nkarhi muni wu hela nkarhi muni hi ta twa hi lava hi lavaka ku va hi bula na bona hi ndlela yaleyo kambe ke va ri i mutshamaxitulu wa Dr. S.J. Khoza Music NPC se va ta ni pfuna ku twisisa ku NPC i yini na koho hikokwalaho ka yini ku ri na ntirho lowu hi n'hweti leyi hi nga ka yona ya Mawuwani. A hi sunguleni hi ndlela yaleyo. Prof i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Kensa Sinene, welcome to the music of Dr. A.J. Khoza. We are very happy that you have invited us to the show and we say thank you. Na swivona Prof la veri n'wina ma yi tiva ndlela as the name alludes Professor Matsiva Tlile. Ke Tlila. Yeah. So I say it's a big weekend for choristers, big weekend for honoring Dr. S.J. Khoza. Nibzeleni kwenda kai? Oh, it's a wonderful weekend. This is the 5th year in a row that we are doing these celebrations of Dr. A.J. Khoza's music. He has composed more than 850 songs, and we are proud as the people of Limpopo, as the people of Kolinsaman municipality, as people of Gianin Malamulele, as the people of Bembe, to have this music hero of our time that we celebrate the music. We are here, choirs from all over the provinces are here. They will be singing the music of this giant, Dr. Salapi Joseph Khoza, and they have selected even their own choice pieces of the Dr. A.J. Khoza and other local composers. So we'll be having more than 56 renditions tomorrow. 9 o'clock, celebrating the music of A.J. Khoza. We'll have 5 categories: the church choir category, the veterans choir category, the youth choir category, the standard development choir category, and the large choir categories. So all different types of choir, all age groups accommodated, just like A.J. Khoza would have wanted, from primary school to high school to professional choirs, celebrated this weekend, and we are going to have a 5-year celebration cake that we are going to cut in celebration of this music giant. Now, the big question is, how much does it cost for one to be part of this event, and where exactly is this event taking place? The wonderful news is that this event, you are going to pay absolutely nothing. The admission is free. Come one, come all. You just come and enjoy the music. There will be beautiful choirs from different provinces coming in to sing. You pay absolutely nothing. You just come and enjoy the music. We are starting at 9 o'clock. The whole event will be at the Malamulele Community Hall. The people of Malamulele, they've been hosting this event very warmly, even last year. And we enjoyed the atmosphere, the culture of the people around the area, in the municipality, and all around Vembe district. People must come and enjoy the warmth of the people of Malamulele. They say, Prof, you are the chairperson of Dr. S.J. Khoza Music NPC. What is NPC? Yes. NPC just means that, Dr. A.J. Khoza, when he was writing his music, he never wrote his music for profit making. He never wrote his music for money.
So the organization lives up to that name. NPC means that it's a non-profit organization. We do not generate any money for the profit of the organization. All the money that we generate from all the sponsors get to be used for the occasion and only for that occasion and exactly for that occasion. We don't get left with some money that we use for anything else, for anybody's pocket or for any other use. All the monies that we collect for the work of Dr. A.J. Khosa go to pay the winning choirs, go to make sure that people get food or water, or make sure that there are toilets and there are bathrooms for everybody, and the event is it's well arranged. No money gets to be left behind. The whole event is not for making profit. That is why we don't even have anyone paying to come and watch the concert. I see, Prof. Hayi akhensa sinene Prof, hina hi ta va hi ri kona ta fika na mpundu, hina hi rhandza ngopfu swilo se ha boheka ku va hi ri kona, ni tshemba hi ta tiphina. Veri ni mi vutisa ku munhu luya a va ku you call him or her a choir conductor, wa laveka loko kha ku yimbeleriwa kumbe vo khola vo shayina, are they necessary though when conducting choirs? A.J. Khosa was a very simple man, and he says that the music will direct you. He writes the music so well that you don't have to do gymnastics when you are there on stage. You must just raise your hands and direct the music. He himself was never a gymnastics person on stage. So we are not expecting gymnastics and boxing on stage. We are expecting simplistic music just like A.J. Khosa would do. Prof, you can see this nene karo when I could okay. Thank you very much for your time. I can't. So vincerom gara lo FM Prof lava ibulana bona lava vengeri mundo wana tava angwa etsebe kuswale holweni ya vaaki ya ekamalamlel tanani ka tanan mina minga veleli mina swinga ka mini bona swinga ka mngani bona hi ku aningo ni fanele ni yana le aka mabuza ani ni munhu wo ti famba fambela kambe ni ta fika hi ku leswi wa n'wina swo swi hela ku ri swi ya hela na madyambu se ni ta fika kambe n'wina pfana ni mi rhanga mi va xiphemu xa ntirho wolowo i Professor Thabe Matsivatlila ntolomalomini swi ringene yimani ya ka South California va ni byela timhaka ta reflexology va ni khomele nkondo la ve ri nkondo lowu wu nga ku pfuna loko wu landzelela kambe sweswo hinkwaswo andzhaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mi ngisera mungena lona FM nakona ku Africa wa vulavula hi khome nkaye timina ntsena hi siba ora ya mbirhi mani mi nga hlweli ni bula ni amukela sesi California ileza therapist se va ta va kha va hi pfuna hi twisisa timhaka leta nkondo leti ve ri nkondo wu rhwale miri hinkwawo hi leswi hi nga swi vitanaka literally van'wana va tlhela va ku figuratively se hi la ku twa ku kahle ku endleka yini se California endlekani ka minjani Epfukeni minjani epfukeni hi n'wina vanhu i mina ni twa mi vulavula hi timhaka ta ku ntumbuluko wu hi pfunile leriya ra ku wu hi nyike swirho leswi swi kotaka ku vulavula na hina hi kwenta ivi mi ku nkondo hi nga wu tekeli hansi ya hi hlamuseli nkondo hikokwalaho ka yini hi nga wu tekeli hansi hi ku mina leswi a ni tiva swo hi nkondo mutanti wa yini a ni tiva ku ve loko wo titimela nkondo i nge tletli se ku na yini laha nkondweni. All right. Mo ni sungula lani khensa swinene ku mina amukela Bootpet na khensa swinene. Hi leswi andzeni ka hina swirho leswi swi vitaniwaka ti-organs mo swi vita hi ndlela yeleyo se ti-organs leti a hi nga swi koti ku ti fikelela se xikombo hi ku xi hi rhandza ngopfu xi ku a swi na mhaka ni ta endla ku ti-organ letiya hinkwato ti ya representiwa akondweni. Leswi swi vula ku swirho hinkwaswo swi mi hleketaka ku mi na swona andzeni ka n'wina swi representiwe amikondweni. Swikun'wana leswiya swimbirhi swo hetelela leswiya swi representa tindleve, leswiya swimbirhi leswiya swi landzaka lexiya xikulu swi representa matihlo, lexiya xikulu lexiya xi representa byongo,
ene xi le khombyeni lexi ku xi tshama xi khuguruwile that's why loko mi ti khudlonya mi twa ngaku a ma ha swi twisisi ngopfu ngaku na sululwani ya mikhomanyana so hi mhaka ku xona xi xa xikun'wana lexiya xi represente dzonga ivi la xikarhi ka nkondo laha mi ngo hi ximatimati hambi ma swi tiva ximatimati kwalaha ka ximatimati laha ku ndzi nga ku kandziyi kahle loko kona kwalaya hikwalaha swi swo tala swi nga phutseriwa kona kwalaya xivindzi xi kwalayani tinsuti kwalayani rumbu lerikulu na leritsongo ri kwalaya se swilo hinkwaswo na leswi rhendzeni ku hi lero swi tshamisekile ni byela a swi rhendzeni ku hi ku ni vona leswi ni swi vonaka lava yingiseri va mha va swi voni swi hlamuselini a xirhendzeni ku na yini okay laya xirhendzeni xa hina Bootpet hi laya a hi fanele kahle loko a swi koteka hi ri vavasati kumbe hi ri vavanuna hi ku hlayisa swinene ku hi kona ku nga khoma mo ni tirhisa xivongo xa ka n'wina hi ko ku nga khoma va ka mathevula kwalaya loko mi vona va ba risimu nampundzu hi loko mi hlayise xirhendze loko mi vona na hina hi tinyungubyisela ku hi karhi hi famba hi va hi bombisa xirhendze se swi lava ku hi hlayisa milenge ya hina hi karhi hi swi twisisa ni byeleni ku loko muku ndhawu leyi yi na nkoka mi vula ku yini swi vanga hi yini hi ku minkarhi ya ku tala ta twa vanhu va ku va na swinyandlanyandla vanhu va ta ku mikondo ya vava kumbe va ku yini ku ndleka yini hikokwalaho ka yini nkondo wu ri na xifaniso xa muxaka lowu kambe ku tlhe ku va wo hetela ku tikoma wu kha wu xaniseka okay sweswiya ni nga vula ku ri hi na swirho endzeni ka miri ka khwiri ra hina mo ni vula kahle mara a hi nga swi koti ku swi fikelela ku swi khoma se hi leswi loko miri wa n'wina wu nga se za wu vabya swi ze swi nga ha controleki wu va wu rhange wu vulavula na n'wina Bootpet wu va wu rhange wu vulavula na n'wina mo ni nyika xikombiso xa tinsu na xivindzi before swi ya va out of hands a ni swi tivi xichangani ta swi vekisa swo huma handle ka vulawuri handle ka vulawuri miri wa n'wina wu va wu vulavule na n'wina hi ku xivindzi a mi nga xi voni xi rhumela meseji a milengeni xi rhumela message amavokweni xi rhumela message ne le khwirini milenge ya n'wina yi sungula ku pfimba mavoko ya n'wina ya sungula ku pfimba sweswo swi va swi karhi swi vula ku ri xivindzi xi mi bele callback loko no swi vurisa sweswo xi ku ni kombela ku pfuniwa haleni ni le ku hluphekeni se hi mhaka ya ku a mi nga swi koti ku mi ti vona xivindzi lexiya xi rhumela message a milengeni se ku ka mi nga swi tivi n'wina mi tsutsuma mi ya ku ni kombela xo stopa mahungu lama mi byeriwaka wona a ni la ku matwa a mi la ku matwa mara swi kha swi nga vuli ku mi solve ku vaviseka ka xivindzi xa n'wina kumbe mi solve ku vaviseka ka tinsu ta n'wina loko mi sungula ku pfimba milenge laya ku va ku ri xikombiso xa ku mina xivindzi haleni ni kombela ku detoxiwa ni kombela ku hunguteriwa lodi leyi ni nga na yona leyi i wena yi nga lo ni vangela yona se hikuva hi nga swi tivi ho kumeka hi ya tsutsuma hi tshungula ku pfimba ka nenge mi tirhisa rito rin'wana laha ku detoxiwa i yini okay ku detoxa swi nga swi mi karata Bootpet swo vula ntsena ku kuma chance ya ku hlamba swirho swa le ndzeni ka hina leswi hi nga ta ka hi nga swi koti ku swi fikelela hi xithawulani kumbe hi kumbe sweswiya n'wina mi hlambaka hi swona hi ku a mi nga swi koti siku rin'wanyana mi ku hayi namuntlha na ku hlambanyana xivindzi mani mi xi teka mi xi veka laha mi xi hlamba mi tlhe mi xi neka adyambyini kasi hi detoxing leyi hi yi tirhisaka mi kota ku va mi hlamba ti-organs hinkwato how do we do that ho fika hi teka milenge yaleyi ni vulavulaka hi yona hi yi peta matini hi mhaka ku ri why hi fanele hi tirhisa milenge tsundzukani ni tirhi hi yona yi nga representa swirho hinkwaswo leswi swi nga le ndzeni ka hina leswi swi vula ku loko xivindzi xi ri na thyaka ro tala leswi hi swi vutaka toxic xi swi cukumeta kwale milengeni tinsu loko se ti nga ha swi lavi leswi ti nga heta ku swi filtara swi cukumeta kwale amilengeni mahahu swilo hinkwaswo swi hi nga na swona ndzeni ka hina swi cukumeta kwale milengeni swi vula ku lava voniwa milenge sorry lava va tintangu to a ni swi tivi hambi ni ta ku lava minkondo ya vo yi nuhaka swi nga va swi kumba ku swirho swa vona swi le ku cukumeteni thyaka leriya leswi swi nga hina va minkondo yo ka yi nga nuhi swirho swa hina swi le ku cukumeteni kumbe swo ka swi nga thyakanga alright loko munhu a za a nuhwa milenge mikondo hikuva swirho swa yena swi vula ku swi tirha kahle ngopfu
miri wa yena swi nga twa nga ku a ni vuli swona ku ri ha lowo nunga hi ya nga kahle swi vula ku swirho swa yena endzeni ka yena swi kota ku tirha kahle ngopfu a swi yi lavi dodi loko swi vona ku hayi mani se hi taleriwe ngopfu hi khomekile hi swi cukumeta kwale milengeni xirho xihi kumbe xihi loko xi swi vona nga ku a swa ha tshamisekanga xi swi cukumeta kwalaya so ivi mi kuma ku milenge liya yi sungula ku juluka ku va ku ri nyuku lowu ta ku huma hi le ndzeni ivi se wu julukela entangwini ivi mi tshikisa sweswiya loko hi yi veka laha ti hi hluvula mi kuma hayi khona hi ta va tivekele handle tintangu se sweswo swo vula ku ri xivindzi xa n'wina xa swi kota ku ri a xi swi koti ku hlayisa thyaka loko se ri tele ngopfu xa ri cukumeta tinso ta n'wina loko thyaka se ri tele ngopfu xa ri cukumeta mahahu se swi vula ku loko no hluvula ntangu van'wana khana nga tintangu ta wena nuwa ni vhele ku hey ni wa rihanyo lerinene mina ni right mina swirho swa mina swa swi kota ku ti cleana because swi humelela ka laha ka kuma ku loko miri wa n'wina wu tsandzeka ku va wu cukumeta swilo hi laha se hi sungula ku va hi khomiwa hi mavabyi hi mhaka ku a hi kumangi ku vonichiwa ku ri hey swi tivi ku se ku na problem loko tinsu ta hina ti sungula ku hi komba ku ri ku na ku ka ku nga ha fambi kahle mi ta sungula ku loko se mi ya ku tleleni hayi n'wina mi ta va mina xibudulani mani xa ku ya le mahosi mavuya kwalaya miri wa n'we se wu sungula ku vulavula na n'wina wu ku khalanga ku na swin'wana a swa ha fambi kahle hala ka tinso a hi lunghisi loko wo swi ignore mi ta phaka mi ni byele leswi swin'wana siku rin'wana loko hi nga se teka nongonoko lowu ni ta lava hi sungula kona ni na ku ya mavhengeleni kambe leswiwani swi vuleni hi nga si ya mavhengeleni ku mi te loko mi hlangana mina mi ku khalanga wa swi tiva ku nkama wun'wana i nga pandza hi nhloko ivi i ku a wa ha lavi ku twa ku pandza hi nhloko kumbe nhloko yi ku byela swin'wana swi hlamuseleni miri ku endleka yini laha nhlokweni miri wa munhu sweswi mi nga sungurisa sweswiya ni nga sungurisa swona miri wa munhu wu tlharihe ku fikalala laha ka ku mi nge khomiwi hi mavabyi wahi kumbe wahi wu nga rhangangi wu mi nyika woningi miri wa munhu wu dyondzisiwe ku vulavula na n'wina n'winyi wa wona ku ri sweswi ku na problem leyi mara n'wina a mi swi tivi mi tiva ti-language timbirhi Bootpet mi tiva language wa ku sweswi ku ya jika ni ba number 1 loko ku ri ku ni tirhisa Xitsonga xo hlantsweka sweswi i number 2 mara loko se ni pandiwa hi nhloko hi laha se mi sungula ku va confuse ma ha swi tivi ku why fane yi pana kasi miri wu vulavula na n'wina ku khalango a hi vabyi mina na wena no ku nyika warning ya ku mati amirini wa hina se masake ngopfu a hi tatiseni ku ri ni ta kota ku jikajikisa kahle swirho leswiwa ku ri na mati ya kahle se n'wina mi nga swi twi mi tsutsuma mi rhungana na xihlanga ku nga tsutsuma ya ni kumela enani laha enaneni ni ta kota ku kaca ivi nhloko yi miyela swi lava ku n'wina mi byela nhloko wa rasa miyela mara ku vekeni yona yi mi byela mahungu and loko mo ignora mi ta mi ya mani wa xibedhlele hi drip yi khomiseni sweswo mani sesi California leza therapist lava hi bulaka na vona ta vuya hi yisa mahlweni andakala ku hundela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ya mi swi twile se mi nga ha hleki munhu mu hey tintangu ta vona mi nga ha hleki sweswo se swa tiveka ku loko munhu a zaniwa nkondo i la rihanyo lerinene i hanye kahle mune a ni tivi ku hambi lo hanya kahle kumbe hi ku ka van'wani va thyake swi va ku thyake ngona wena se ni byele sesi California mi yingiseri loko wa ku pfulela xiyanimoya eka nhlekani lowu loko i kha hi bula ni bula na sesi California a va ni byelangi vo sesi California mani vete a swi na nkoka leswi nga na nkoka i ku i leza therapist ene hi vona sesi California se sweswiwani sesi California hi vulavula hi nkondo ivi mi vulavula hi detoxing na ku ta ku hi ya vulavula hi ku detoxa ku ndleka yini kambe hi nga siya kwalaho mi tsundzuxa yini hi hina hi ngo tshama hi ri ndzeni ka tintangu na ku ka hi nga mbali tintangu sweswo swimbirhi hi ku ni vona ngopfungopfu lava nhlombe yo basa se a ni pfani va vona ni va vona vo tala va kha ngopfungopfu vana a va va lavi va mbala tintangu va fita phaxaphaxa mina ku endleka yini okay loko hi mbala ntangu ya hina hi alela swirho swa hina ku va swi tikuma swi karhi swi ti horisa hi swoxe laha swi nga boheki ku va hi kumeka hi karhi hi nwa swin'waniwani
loko ma ku swi heta ku swi veka kahle sweswi ku ri lava nhlonge yo basa va xi tiva xihundla lexi xa ku loko i famba hi mikondzo ya wena i nyika chance aka swirho leswi ni nga vulavula hi swona ku ri loko ku ri ku na xin'wanyana a xi nga ha tshamangi kahle loko ku va xi kandziya ribyinyana kwalaya xirhendzeni xi ni nga vulavula hi xona kwalaya xikarhi ka nkondo kwalaya tlhelo ka swikun'wana kwalaya ku va ku vheta ku stimulate ka organ liya yi vheta yi sungula ku hola se hina hi fika hi tunga ku loko hi famba hi mikondo visiwana bya kona byi kule ngopfu kasi hi hina swisiwana swa kona hi yo mhaka mi kuma ku mukhuhlwana a wu hi sukeli hi tshama hi ri ku khohloleni hi tshama hi ri ku vabyeni a ni swi tivi kahle ku a ni munhu wo jikajikela hala swibedhlele mara no tunga ku hi hina hi nga tala ngopfu aka layini ya ku phaka mara lavaya van'wanyana va nhlonge yo basa a va phaki va nga vo phaka malama man'wana na man'wana mara lama ma ze ma hi vangela ku vabya ingaku a va phaki ku va tiva xihundla xa ku famba hi mikondo se a ni ku mina loko swi koteka kolomu hi va ku hi ri kona a hi veneni na nkarhi wo tala wa ku famba hi mikondzo ngopfungopfu emisaveni pfumelelani na mina Buddha ku emisaveni hi laha hi kotaka ku hi kuma iron dyambu leri ri nga hala handle a ri lova kona ntsena ku hi thocela ku hi nga tlumbi loko hi famba ri na vitamin D leyi hi nga ta ka a swi ze swi boha ku yi xava mo famba kwalaha hansi ka mukondo ivi mi tshwanyana sweswi mi nga ta tshwanyana ku ntsongo kona ku ya mi ta va se mi stimulate ti-organs ta n'wina ti kota ku hanya kahle a hi toloveleni ku famba hi mikondzo ya hina se mi vulavula hi timhaka ta ku anageni ni nge hlantswi xivindzi ni nge kambe a swi twa kun'wana va ku hayi loko wo nwa yini ngopfungopfu sweswi va suka nga na ti-tiktok ni nga ta famba hi nona swisibi va kha va ku a ku nwa leswi ta pfuka xikhale loko wo n'wina mi vulavula hi ku detoxa ku ndleka yini okay hina mo ni swi veka hi ndlela leyi hi ti-alternative and holistic therapist mo ni swi veka kahle leswi swi vulaka ku ri hina matshungulelo mo hambana na lama van'wanyana va ma tirhisaka xiswona hina a hi tirhisi nchumu hi believe ka miri wa n'wina ku wa swi kota ku ti horisa hi woxe se loko hi detoxa hi ka mati ephayiphini mi kha mi ma vona hi ma chela andhichini hi teka milenge ya n'wina mimbirhi hi peta kwalaya ivi hi boha bandi exisutini bandi leri va ri connectiwe na michini hi boha lerin'wanyana evokweni se bandi leri hi nga ri boha laha exisutini laha ri ya sungula ku kufumela loko ri kufumela pfumelela na mina ku ma swi tiva ku munhu a nge juluki a nga twi ku hisa right se loko hi ri boha exisutini hi ndlela ku ri ku kufumela le andzeni se leriya mi nga ri boha laha vokweni ri ya ri kota ku hlaya ti-pulse ta n'wina ku ri okay mabelo lama mambirhi lama swi vula ku na xiyenge lexi kumbe ku na nsiha lowu kumbe ku na ku tikeriwa loko aka xivindzi kumbe aka organ leyiwa swi nga leswi organ leyi ku nga va xivindzi hawu yinsu hinkwaswo sweswiya se swi kokeka swi huma a ni se swi ta va swi kha swi twa ku hisa se swi kota ku humesa nyuku lowuya ivi mati mi sungula ma vona ma cinca ke loko ma kha ma cinca se hi na tintswalo ta ku kota ku swi kumi analyzela ku ma swi vona loko ma za ma huma ma ri orange ma ri so swi vula ku ri mahlangano ya n'wina a ma ha tshamisekanga futhi ku tsakisa ka swona a swi ze swi boha ku fika mi hi byela ku mi twa hambi mo tumbeta ku hayi mina ni twa na hi ta fika hi swi pick up kwalaho ku hayi n'wina mi na high blood se va swi vona ku hina va xinuna a hi twanana no byeriwa chumu hina va lava ku ti hanyela hi va hi karhi hi swi kota ku vona ku okay tinso ta n'wina a ta ha tshamangi kahle mara ku tsakisa ka swona i ku ti kume chance ya ku hlamba ma swi vona ti kume chance ya ku hlamba xivindzi xa n'wina xi kume chance ya ku hlamba ma swi vona so hi swo swi endlaku ku hi kota ku va hi vulavula hi nga ti pfinyingi ku ri loko hi endla leswi vongo i body detoxing hi ta hanya kambe timhaka ta nyuku ta hlupha sesi California ni le ku heteni timhaka ta nyuku ta hlupha hi ku nkama lowu wa covid vana a va byeriwa ku mi nga mi andla leswiya swa ku veri ku ndla yini ku stima i ku ndla yini ku sweka xixambo ivi va dokodela va ku hey swi na khombo leswi loko mi ya xixambini mi ta hetelela mi suka yini mi kayivela swi ku yini se la ka nyuku lowuwani ke ni nge va kaneti hi dyondza swikolo swo hambana mara mina leswi ni nga dyondza swona i ku ri swi na nkoka ngopfu ku va hi fanele hi sweka xixambo xexo Buddha hi kota ku pfula ti-pauses ta hina loko ze ti ri block eka ti-pauses ta hina hi laha se swin'wana swi nga ha fambeki kahle loko mi ta va mi hanye kahle mi fanele mi juluka
Kana swo dza swi lava mihlolo yin'wana ko ku juluka loko wo vona khi juluka mivhi mi veta ni mi swi tiva hi yo mhaka mi kuma ku na lava va pfukaka nampundzu va tsutsuma one va endla swilo swimbirhi va le ku julukeni va le ku cinceni ka mabele ya mbili ya vona loko se mi va vona va kha 1 2 1 2 ma 5 ne veta ni va bela mavoko ku lava ve le ku mbambeni ka vutomi tsiko rongo swi nge koti na ra nkarhi se California na ra nkarhi hi mhaka ya ku van'wana va nga va hi twini van'wana a va se hi twa a va swi twanga vo fika va swi twa ku hi nkondo luwa mi kona ka ti-social media laha kumbexani va nga fika ku va ku a hi yeneni ya vona hi landzelela hi ta kota ku twisisa ku swi endlisa ku yini mi kota ku vulavula na vona ku mi endlisa ku yini ku ya mahlweni okay hi kona aka ti-social media aka TikTok hi na Tyrus Health and Beauty Spa loko vo yi tsarisa sweswo yi ta veta yi huma kwalaya na le ka Facebook mara xo hatlisa i ku va va hi kuma aka nambara leyi landzelaka ya 083 527 0550 hi ku ya hi n'wina munhu a nga hola a nga sivela ku ya exibedhlele kumbe ku ya ku tshunguriweni a kha ti hanyela ka vutomi bya yena bya siku rin'wana na rin'wana hi swona sweswo hi ku pet mi ta tsundzuka ku hina hi maAfrika a hi hlayi swilo sweswiya va nga ta ku nwa na 3 times a day hi khome kwalaya kasi yaloyi a nga endla swilo sweswiya mi swi nwaka i vurini a ku mi nga nwi more than 7 days kumbe 14 days a handle ka swona mi ta khomiwa hi vuvabyi bya ku vekeni n'wina a mi tshungula vuvabyi bya California kesiri swinene ku va mi bula na yena nhlekani wa siku ra namuntlha a nkondo na wu tiva se na sweswi ni hlovola pepango ni fambi hi mkondo na kesiri se swa ku khense hina a khense sweswo mi yisiro Munghana Lonene FM Xitsonga xi ri ku sivela swi tlula ku tshungula ma yi va mhaka ka kumbexana loko u swi tekisa sweswo hi nga papalata swilo swo tala leswi hi nge le ku hlanganeni na swona mani a ku ri yin'wana ndlela ya ku ringeta ku kumbexana tanihi rixaka hi nga pfunana ku antswisa timhaka ta vutomi bya hina nangona ku humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula mahungu ya misava hi lawa na Cecilia Nhlabangwana a ni famba na Sunduza wa ka Minga inkomo Fontaine Musina kuya fika eBay hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM mapambandlela